Mesto u Vojvodini koje posetiš imaš i šta da vidiš u njemu i to na potpuno drugačiji način na koji ideš biciklom, kaže Sanja Homa koja je proputovala celu Vojvodinu na biciklu. Bilo da je u pitanju Vršac, Fruška Gora, Bačka Palanka, Bela Crkva, Zrenjanin, Bač ili Apatin, ne obilaziš centar, napominje Sanja, već sve ono što jedno mesto obuhvata, taj prirodni deo, okolinu. I to je bogatstvo svakog vojvođanskog mesta. Onim početnicima bih preporučila, to nam je blizu ovde, ako su iz Novog Sada, da idu uz Dunav, recimo do Bačke Palanke, tu nema mnogo, ima nekih 60 km divne staze. Bela Crkva nudi mnogo više i mnogo, što se mene tiče, lepših stvari. Tu je reka Nera, jedina planinska reka u Vojvodini, tu je reka Karaš gde su oni vodopadi, tu je ušće Nere i Dunava, kanal Dunav-Tisa-Dunav, opet obala uz taj kanal u tom delu Vojvodine je najuređeniji i najlepši na svetu, ako mene pitaš. Iz turističke organizacije Vojvodine ove godine upravo promovišu cikloturizam na severu naše zemlje i nude sve informacije kako bi svaki biciklista mogao da kreira svoju jedinstvenu cikloturu. Turistička organizacija Vojvodine želi ovom prilikom da predstavi biciklistički turizam u Vojvodini, jedinstveni turistički potencijal naše zemlje. Dakle, 3 međunarodna biciklistička koridora, Eurovelo 6, 11 i 13, ulaze u našu zemlju u Vojvodini, kreirajući jedinstvenu mrežu staza koje povezuju različita prirodna bogatstva, kulturno-istorijske znamenitosti, nezaboravna enogastronomska iskustva i uvek ljubazne vojvođanske domaćine. Infocentar Turističke organizacije Vojvodine počinje sa radom od sledeće nedelje i tu se mogu naći informacije koje se odnose na 3 biciklističke Eurovelo rute. O smeštaju, lokalitetima, mapama uz sve neophodne brošure, kontakte kao i priručnike koji se odnose na aktivni turizam u Vojvodini.